Ubuhinde bwagaragaje aho buhagaze ku bibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi akaba ari inkuru dukesha igihe n'ubundi. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde ushinzwe Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'iy'Amajyepfo, Shri Mayank Singh, yavuze ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaragaza ko igihugu cye gishyigikiye ko ibi bibazo byakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro hagati y'impande zombi. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ni kuri uyu wa 13 Kamena umwaka wa 2025 cyabereye ku biro by'iyo minisiteri. Aya makimbirane hagati y'ibihugu byombi yatewe n'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 uyirwanya no kuvogera ubutaka bwayo, mu gihe u Rwanda rwo rubihakana rukagaragaza ko RDC ariyo yifatanyije n'umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi wa FDLR mu migambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mayank Singh yavuze ko ubusanzwe aho Ubuhinde buhagaze iyo bigeze ku makimbirane hagati y'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Yagize ati sindi bujye kuvuga ku by'ishingiro byayo. Ubwo ni intambara yavugaga, iyi ntambara iri kubera muri Kongo. Yavuze ati ntabwo ndi bujye kuvuga ku by'ishingiro ryayo kuko nari bwumva impande zombi, ngo hanyuma cy'urubanza ngo numve ibimenyetso mbisesengure, ibyo sindi bubikore pe. Kubera iki? Kuko impande zose atari abana n'abantu bakuru, ni ibihugu bifite ubudahangarwa mu kwifatira ibyemezo hashingiwe ku mateka ndetse n'uburyo bumva ayo makimbirane. Yongeye ati twebwe uko twumva bikwiye kugenda mbere na mbere. Intambwe ya mbere nuko hakwiye kubaho ihagarikwa ry'imirwano mu buryo bwihuse, guhagarika imirwano ubundi mukicara ku meza y'ibiganiro. Icyo nicyo cya mbere, kandi aho niho twahoze duhagaze kuva na mbere, haba ku by'u Rwanda na RDC, iby'Uburusiya na Ukraine, cyangwa ibya Israel ndetse na Palestine. Uwakubwira wese kugira icyo uvuga mu izina ry'Ubuhinde ku makimbirane ayo ariyo yose, nuko wavuga uti muhagarika imirwano mwuka byaramye. Yavuze ko uko byagenda kose igihugu cye kidashyigikiye ko niba hari ibibazo bya politike bibaye byakemurwa binyuze mu mirwano, aho ari mbese ntabwo mwakora imirwano kugira ngo ibyo bibazo bigire gute bikemuke. Aho ngo yanavuze ko aho hari n'ubwo usanga abijanditse mu bikorwa by'iterabwoba byo kwica abaturage. Iyo habaye imirwano, yakomezaga avuga yuko hari igihe usanga abantu bahita bijandika mu bikorwa by'iterabwoba byo kwica abaturage b'inzirakarengane. Avuga ko atari ko ibibazo bikwiye gukemurwa. Ati nta kintu cyaha ishingiro gufata intwaro ukajya gutera ubwoba abaturage b'inzirakarengane. Niba ufite ubushobozi, tangiza intambara uza turwane mu buryo bwiza tubikemure, naho kugenda hirya no hino wica abaturage kugira ngo ibyifuzo byawe bya politike bigerweho, ni ikintu ducaho umurongo. Wumva amagambo ni wa mu minisitiri bita ngo ni Mayank Singh. Mu bihe bitandukanye ihuriro AFCM 23 ryagiye rigaragaza ko rihangayikishijwe n'ibikorwa by'ingabo za RDC zifatanije n'imitwe irimo Wazalendo n'uwiterabwoba wa FDLR birimo ibyo kwica abaturage b'inzirakarengane, by'umwihariko abavuga ikinyarwanda. Byagiye bigaragara mu duce twinshi tw'uburasirazuba bw'iki gihugu. Iyo ni AFCM 23 ariyo ihanganye na leta ya Tshisekedi cyangwa se leta ya RDC, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagiye bagaragaza ukuntu by'umwihariko hari ubwicanyi buri gukorerwa abaturage bo muri Kongo y'Uburasirazuba, cyane cyane abavuga ikinyarwanda. Umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde ushinzwe Afurika y'Uburasirazuba n'iy'Amajyepfo, Shri Mayank Singh, yavuze kuri uyu mwuka mubi ndetse avuga yuko izi ntambara zigomba guhagarara. Turakomeza tugenda tubakurikiranira ndetse tubahereza amakuru agezweho. Niyo mpamvu tubabwira ngo nyaboneka nimukore subscribe kuri YouTube channel ni The Real Magic, ubundi muzajye mukomeza mubona inkuru
inkuru ndetse ibyegeranyo amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino cyane cyane ku isi muri rusange. Murakoze, ciao ciao.